Horla pen ataliran kawitin rawat masani. Kosoy pen puroto en Christ. Kosoy pen puroto en Christ. Magday pangkilang. Aramaskin mo ako kosoya. Tane. Imuin sampa. Te imuin mauret. Ni watoto en pariyagit. Millennium. Itama-taman koros katen Petra sampa pun awi patana kau na bang puroto. Rakisang arail kapat ni tana sampa riakit koros meakot kinwi awi. Sang Adam lel Noah sampa riakit. Sang Noah lel Christ sampa riakit. Sang Christ leto pariakit tanay mong sampa bang awi. Nan manukala manan par ne klau tapil nan paren mo me nan sombungin July mo te August pilamen pastor pil pakar kiyang na armaskan metene imuin sampa pa Christ pang puruto nan paro nan manukala manan July riesa ke mo te ya irabil ko sili pakar ki sili yung aramas wen merakak metene Christ pang purutor o rano rebilinda, date rebilinda. Toto mabil net kilara el tipsogan, por salar bananan el tipsogan, po tenerapan yang ear Christ, kokola. Kaya teman-teman paret nan December yesa keu, aramas toto bil kas-kasik tenemiyo kokopio me wiyawi. Olemen biladangki Nostradamus, main olmenet wiya kokopkat nan. Kit limo kisama pilmiye puinin Indian yo maginimi South America mas merabilinda Mayas Indians tenen era kalandro bil trok ni December yesakeu riakita isak riau hari koros sampa pilono per miya mebil keme kila pe in Israel padana Christ pang purator imun sampa pa anu yawier Ime men ketailan weweki tama buksaro masa niyong ketail mebit proto karyao and Christ. Po melel makitwet panudan wiyawi. Po kikaw na magatin masa ni, paini gatin masa ni sambaw lang pansora la. Ay masin, esudo pansora la. Erpeni me masa ni, ibang kolay ibang proto alik mail. Ibang puroto, dituan kau na katin inoki. Absote aramasa menasayat. Makta ambil ron kokopukan me aramasakan me wiyawita kokopukat sangren aramaskan me meorpar kit lima buki sama laro. Amoin me ketailan wewegi o masan o watakong ketail o rong tame wan poronsona bokosaya. First century man, makilangatanan muay, makidal mimilole. Watak buk sarawi, watak bukan revelation, bukan kautial, bukan lang kakwewe kita ame, wan paronson kosiyaki, ran makidal, memorole ranut. O di tame pen Christ pilkatin masa ni, mepit abang katin puroto karyaw. Pagkatailan ter yang salo kita, masapueng kita, tama aramas pang ko siya matane iwin samba ba leloto ni ranwat ni tatewat kate kini memasin in court masin yung trial imang trialan wewegi tama masin in court kasalo yung trial mepit tuen aban katin puroto pu utana pang puroto kayo pugsaron masin yung trial mesota me wewegi rano awa Nan maturi isak paye urajuk silisak wanolel silisak tua bang watakong trial boy utanan kasalayong trial. Atuan rano o anso sotra eman me eseyata pan leloto. O tonglangan nanlangkan pil supplement samo sotra mangi samo sotra mangi. Lang. Kot sam mekatin mangi. Ni Christ awiya ne naraman sa pil sotra katin mangi. Abu kamelele meniawi ya kota mena mangi ya da pang purutu. Ani yawi ya ne naramas.
Peni bil sudah mangi, atama karta kedai armas kaken kas kasalawe kiseli armas cekan metene imun samba ba ya uyer. Dalam tuan watek nan bukan matu, mesota emenes rano awal. Pen kau no Christ makadin masa ni rupkat, er makau no pen masa ni akdalan rong. Nan sidisa kisu ko siya makatito enne naramas pantu etre me ya uyer ni mwe Noah. Puenin tuan naramas ako ar para-paran kamakamatip ni rano ko monolik labalabo olo liakan wiya bubot laulel ran menoa petolong nan warim reap sa sayar ki noligo elaw como buray la korusie ituan me pan wiyawi ni anso menen aramas pan paroto kauno karasayang tuwete ni mweyen Noah me aramasakan sa sayar ki Israel wiya kam kamatip, Israel wiya kop kopopohut, Israel wiya tamara panuya. Israel sudah menrong tame Noah zong-zongan pataki yung Israel. Kod bangkatin kawe kila living things, aramasakan usong koros memor pong sampa. Pil. Israel sudah menrong patangkan me Noah wiya yung Israel tuwad ranwad aramasakat puel. Sudah menrong masinin kota wiya kopulpulong Israel. Perengkak wakila ono bataral mo po utan Christ pan puroto magdal mau kita gedal kang esde ban wakita la tama ko kitin kosanedi utan pan puroto tenerapan kam kamati benin rano ko uya para barang maglang ranwot para ninen laut tama bangkasan na mawang paluwarayat tama bangkasan na mawang gedal armas kan magdal kilikilang armas uya soto kisin mauren onopkis uya uren aramasakan ranwot pumeban kan sana mau Israel Lau nol ko lolo lau Christ pang puro to armas pang puro tapan. Iyan so magdala na nonop met. Iyan so magdala na lukwar lang kaon Jesus Christ. Pagdalang ka kaon na bata. Pumaban puro to rak dalang ka yangi. Tuwede niyan so med set pil poileta kato umoratio pagkatasang wari mo pon sap. No ato nakan ray meto wiliman. Mekot katin kamawra lo yang aki manakan. Kedai anak ki more and masa-masan. More and nonop. Pagkatal sese, yo ipat reason beri isa ke wen bar naklaw nagir kedai wi more lelmet. Pagi sapo lemen ko time pa mo yawi utana pa mo yawi. Kate kin tama aramas kosaya me ba mo yawi. Tama kot kedin masa ni me ba mo yawi. Kedai panase tama kot masa ni sang na masan. Hari ini kau no mengkecailan uyak dalam uyak aramasa kei me lalapek han ki more and masa-masaan. Kecailan ter mano kei lama ko tu tanpa ampuroto. Uta na pa ampuroto. Hari kecailan meta-meta wa sangwat na natal mata-mata nan ran chorus. Kecailan meta-meta wa muen kau na pa ampuroto lakap. Muen kau na pa ampuroto lakap. Po engkong-kong ngi kecail dalam kam makala atal more. Ayan ki more sarawi mon silongan kod po puk sarawi masa ni yung time. So aramasa men. Mesrot sarawi ban yang petulungong nan wayan kot. Jesus erikatin kaim sakala karasaras potret masani kumaileri masa-masaan po kumail sa rano te awaw. Oh, sote wewe ki masa-masaan rangkor sa lengkeng kilikilin talanan lango. Kadeni wewen masa-masaan. Gedailan masa-masaan wewe gedailan ono batal more anso koros. Kono bata atal more. Meta-meta wa muen ranwat ma kauna bangkatin puroto. Pemel puksara of the masan yung time sote aramasamen as a rano o awaw. Ima karta makta parong rongkan metene partanan news kan miya kokov gay parta mas me pit metene kot pan puroto ni ranet. Niya tayo ya solang gayo tayo wagi masan in kot rong tayo. Tayo sita na niya masabuya kata. Pwede mo yung sampa sa tapang yaw. Pagkot kita sa ruwagi yad. Ariyan ki mauran mas-masan. Onono pran chorus. Karyaw, pag ikaw no, katitoyan kau no bantu etre son prabaman. Ikaraban na tala na ano onono mas-masan. Pag niyaban puroto. So, treme bang kasi, kabantu etre liberabaman. Son prabaman. Tesalonik kayo limaw riyaw silu me pataki yung katalmet.
Papen kumail inenene sa mau tuan ranen kauno pan loloto rasong liberapamen makin parato nipong. Ari akar sayang son prapamen makin parato nipong. Nipong kita sudah kasik meson prapang parato. Kita merin sin mau oyo raman airal ori sana ni matal kan tamrana ne. Ituan kau na apa ang kating purto. Kita sudah panik kasik. Niyaso me aramasakan panin ta mekoros melaylayo mau. Yayanso me apa laut pan matangatre lelong rai lepan matangatre lelong rai rasong matakan naitik ong liamen o aramas sote pan pitisang. Lang ranwet aramas wiya koporki rongen metane zone kolo na pagmakan pagkaterseli United Nations katkaterseli ni rai sompikan ng samba poren kolan kol o ng pagmao. Ang bakdapambil tek mau peacekeepers kokosili nan wegan koros nan samba ap mawen wiyaw ran koros. Apal wiyaw ran koros. Republikino pil kasikiyata son pen United Nations kan. Kemela pila kay Israel. Para mas kiyang aral ko porpor pon tamere rong pon tamere ese me wiyaw yo son pe kan kokolangen nan weyo por bangkolan kolon na bakmaun wasaw. Ariyan mas kiyang aral ko porpor. Rokop ko porpor ki aramas. Puksaraw masin yung Israel en riala me bang pulikiti ako por naramas. Pues ito me ko naramas kakuyata. Tani aban lelotong Israel tuwata li memiyan nan matakin naitrik. Niya sa meliyamen matakin naitrik leler sa ito me ko pangkuliti. Utan pan kay buiti na seryo. Hari. Der kiyang tayo ko por ronga makan me kutay rong me way nan sambakan wiwiyata putenen kulang kedal onapek mau kiyang ada ko pororen kodo kamelele tame masani na ban puroto Petrus kosayani irame tuamet nan Petrus kerja ore laut silure juk dukese kosaya eri ranen kauno ban lelo tuate liberabamen ni rano lang pan sorala ni ngil kamasupek autaben pan lang pan rongala oki la kisini o samba yang aki autopekan korospan sorala. Nolik kawela samba euran kisini meut kau na bong aban korongela samba o autopen samba kan koros nituan Peter out koseyayong kitail. Erimap mebukat panolan in tuamet ayatuan songen morta makonen kumailen wawaitiki. Makatayla sa mekod pangkaway kila samba kisini auti ta kretayl eri yapan mo mor makatay pa memorin gi amal mor utan pan koneng en kin makalagel o kasarawi yang kot ime iko siya nga pan mor sarawi makatayla sa mautang kot pan kadto kadkisang sapolmegan o makatayla sa mautan e ran aban kaweki la samba kisini Peter tene kitalo tananane kitalo nangi mor makalagel o mor sarawi atal mor ang kasarawi yung kot kalo mo yan megay me ononop kitalo langi koborborot kano utang bang puroto onop kitalo kakiyangi pag magilang tama ramas wiwi ako siya rano soto megot wiyawi Akay aramas tan mal gila. Akay aramas banta way. Punan so tayo minsan pa yawi. Iral biliw tu ko mga lana naral moren mas. Tuwid mo yan Noah. Pura lang moren paraparan. Kama dip. Pag isoto mo kot pa yawi. Pag ran mo rin ta pa yawi yo iluluto. Akay adu etre. Eri, Peter ko siya yung katalan ki mor makalagal o mor sarawi. Katalan kasarawi yung katalan mor kod. Ninto ko na mahal kasi sapulaman kod rano. O uya wen me kumail kak en kamatang ito rano me lang pan rongala o oki la kisini o autaben pan lang pan peiki peseng karakar muladek. Eri kital ko poro-poro awi-awi lang kapo sampakap wasa me pungan kalanganen kod. Pan patataya patabartuan akadin inaw gitar. Kasulu,
Utana kasambal, kitailen wewegi anso. Inanen kasambal kitailen wewegi anso. Nan matu iralau ta isa kwano riau ril slu pataki yung trial ni tuwa met. Jesus ap katin sapeng rail masani. Niyakin sautuk pana, kumal kininta, lakap ebang kasalel, po pan lang, me po tata. Animensang kumal kininta, ranwet ebang kato, po pan lang, me po tata o maliok. Or kumal ka kasawiyata, iran ansaw sang ni moment, pan lang, ap kumal sa kasawiyata, kilalikan, tuen ansaw pukat. Rikutala na ane uyang aramas kayo me, ese kilang kilel. Malasada, kilel kot katin katigiyang sapolimayakan. Koros me kasamo yung Christ nanaral mo, Israel me kot katin muitong reng kilang kilelakan. Putama kareta, pagisoto me ese awa oran. Apuan kota limpa kong kitail, sapolimayakan, ime masani yet kilel magmay bang kilangkan. Pagkumaling ka kasi kumayan so inanan karan. Ya kilel makot kating kasal yung trial nan gospel kan nan Romao. Melan nan maturiyak payo kilalakan makot kating kasal yung trial inanan totalaron mas trial ran. Wa darawas mas tu we kitawu yaw rawan met me abu bukat pen we yaw yap so. Ikisian kilel ka met maun rongen maun. Song kamasabuyan kan bang yaw rere sab. Kelang ran bukat songon momen kisini yang gay kendele tesap kawela hilongkan wipe out eukanim nan sabaan Indonesia wasagay nan samba me tsunami kan kawela harambas mesudo wewegi por sote ese patamar panesegi por ngayon saraw sudo kasalayong right akital mo ya sa polimen code kitale sa kilal bukat Ima crash katin masani. Kumalte raseta kasawi ran ranakan, tama pang yawi lakap, tama pang yawi pongat, tama pang yawi. Ap kumale sa kasawi anso, kumale sa kilalakano wewegi. May kaya ngayon puro to. Puma, ko sudah katin mo itong katailan kakilang kilel. Akitay ba niyang puriya mo iki kampatay lalil kitail. Pag kitay sota sa tama wiyawi. Kitail taula kitail sola kasempal kia tail atail maur sarawi mon kod pagi soda mekot sansa long tail a kod pagi kod tuan akatin pakong sapol mekan kasalayong kitail kilelakan mekatay bangkin kiligilang so mau suet toto para tanay samba apilagay kilelmet wasagay mesumawagin para tamer Dokter kan memunikan paling sans resesi sama semua tamu boleh soda kini mie kilal. Kita lihat nasi kasawita momen rana kan bilang soda kasawita kilalen cry sa apaan puro to. Pagkita lihat ka bak makalagaloyan kimor sarawi mawa. God sudah mengkadalin wiyat wede papa suet latu suet men nan maturi isek payo redu pasak walu lele ke pataki yang trani tuwa met ama papa suet meni apan meng lologi ta apan meta we lole e kan pan panten puroto malang papa suet latu suet men kitail me wiayer sabole men kod sabole me papa sabole me latu kital depan neutran beta wetanan mga tailo inda kau nu sudah pang puro to pan. Ibang puro lang ay maurun mas. Ibang pileu ko lang nan pilo sa may baptize ito nan set was ay baptize o ngay tutila o ngay pileu sarapata haramas may sarap tiyang nan pilo. Kitailan teran kisahon mata tuwa jamet mo kau nu pan kajun pant en puro to. Tama-tama dami buksa romasan yung trial parkit oranew etuwa veneteren code. Met makasali yung trial makot, so doon yang tatongki natal calendar makita kung ito tatongki. Rangot, isak silu. Laka pa pa na isak payo ng January. Kadagil lang ni January silisa kayo, apan nek February pa ang water to. Katintuan ko tragan water kran met. Puksara masin yung trial rane o parkit tuwa paneteren kot. Malhiya tuwan ko tragan tatok, akin le langsung may pung.
Puksaro masa ni yung trial me elel aso me pung nan supplement court calendar katar to Christ. Puen ketto o pokila tipe trial kan. Tadakwat negier. Court pilaw yawi aso pung mabang kopreto supplement. Puen koto ukesang supplement kan. Aso me pung me court kin tatong ki ter me ebobant kare yung Ivan kakien pura la maaso, pura la mai morin samba making we are rantre pa kauno pando do. Amak dai bang pura la beru yak tasiru kin met metawe. Ya tuan mai mimna nai morin masa ba porsang. Pautana bang pura do. Hari iro dik paisik tua ko siya. Pan tabiata kame yang papatay kan o patrang me kapeten muanga kan o me kamam sakau kan purlang era morin mas. Kau no ampan purto euran me papa o sotel me anzo me sotel me o anzo me ese. Kau no am purto ni anzo me papa so de sotel metawo pampake me irano ma bang purto. Yet me kau no bang yang pan pelepeseng o kotor lang ren me malau na kan wasa pan seng ye o ngi kan teterak. Makatail pan kaken kitailen metawen yata wi air sabol me babagay akala magak le lansiw me kitai metawa kauno pan ipakapakataray mo rin mas pangpuralang mas o ngay tiyalang na nay mo rin mas ababorsang tane abang pelebesang papasuwa to katora lang ren me malaw na kan wasa eban seng ye o ngikan teterek ter mo itong Kitail en tuwet papa suat menit. Makau na bang katore lang nan pupungan rai mo malaw na kan. Ap kitailen mo ya. Son papa maumen latu maumen nituan luk relaw tayo sa kriyaw redudik pa sa kriyaw lel pa sa silua kasalayong tail. Kau no katin sabeng masa ni. Is mekawiyagi latu lalabek o lalakong. Yei me amon sa pang kasapulatang ton sabolemen latukan o nekong rail aral kisintungol ni yanso mo koneng. Met pai latu mano me amon sa kasayang dia wiwi amet ni aban protong ni himel. Kedalang wiya latu mau kay. Menikaw no abang katin proto kital wiya babatay. Kital ayan ki more makalagel. More sarawi, atal more we got kotoror lang at e. Pugsaro masan yung trial me met pai makaw na bang kono ikitail di. Kitail we ate latu lalabag son papa mau kay. Po aban kak en katki yung trial ko. Bay lang. Kay tekin ma kau no katoru sapol me kano iral yang ier lelan nanlang kasi tukiti. So tama wiyaw samba kau no katin liki yung kitail pukokan me katki yung amen kitail makitail pan kak kitail en kapayata o wiya atail pukokan po yet me wiya kemen po ekokono pong kitail puksara masa ni magdaiban yang i kaunta euran. Kaunta yawasa. Kaunta nan sapul me way, nan sapul me koko to mo tai. Puksara masin ni makko sergak lagi genuk me dik ta magdai kakasing kemaban lagi kita me laut. Hari kelang tes sinatal tatok puko me kita wiya pon samba puko ten kak lagi ki yang kita puko me laut sanan lang. Ni urana dai ban yang miminan eternity. Ni urana dai ban yang miminan Jerusalem Cup nan meye me so depan iti ligilik ko yang era men kita latu mau ko pergi ke kasale yang ia pun samba megak ligi ginu puko me kiyang yet ko to kabanan ki puko kita men wi latu mau ko puko ten kak ligi kin kita puko kan hermet pai me kau ne bang kono di sapole me kan chorus mewiye awi mamor lalabak mamor sarawi
O wiwi atal pukokan. Puksara masa ni met pai laduo. O kapayo, kedailan tera mamal ki o uyaki men kamen korur ino en kauno. Pag puksara masa ni yung ktail, me metodo ni mun rana kan, me ban uyaki met. Magilang, ikamelele metodo katakin bildan Bombay draft na samba. Metodo aramas makilang trijan beri isageo leleto sudah mekot wiyawi iral korur ki. Iral uyaki iral men kamen korur. Ter mamal ki uyaki men kamen korur ino en kauno nam Petrus kerja laut silu. Hiraduk silu payo o hiraduk tuwa lesek bang wata kong trial. Mon me koros kumaila na se pani imunan saukan aramas kay pan parto me pan kin kawit ki yar mor pe narin ang suwadagan repan kin kapitikin kumail. Ikamelele. Toto metabiar kapitiki. Uyak kapitikan murin tisamper yese kay wala leto sotri mo isamba uyawi. Hindinda. Eso ino ki yung kumail may aban puro Ariyai. Sama child ko melar o me koros tutuwe da sang nintrapin samba awi ta. Kau no sotra kin katin popant ni wiya pen sapol me ino. Ino na abang puro to. Tuwan na kayar kin lame-lame. Abo kin katin kanang amayang kumail. Pagaya sotra katin kupur ki emenen lakitakla. Katin kupur ki korosan wuli ya kapala. O so pesang nanti paray laka nari ito me kot katin popant ki. Ito me crash katin popant inen puro ki ito. Po sapol limpa kong try laramas makareta. Mia kaya aramas, mia tayo penay kan, mia kampakabatal kan. Aramas kan mekukusilis salong ala. Ipinuit. Maka nga mayan kod, mimi porail. Ang malis ata? Me ban yang pataki yang rail. Tron lang kan pang koditusan nanling o kola kalokong rail, me salong ala kan. Latu mau me ban uyap ko oti iktail. Kot kating kasik iktail me ban pataki yang metrikan. Tuani me abang purtoy uran kono bata maur pamakasid bang kono bata akasid bayangi. Abang kola wasame kono bang setani natron lang suwat kan chorus. Kari me kot kating popantiki. Pues oto mau ki amen taramas and lakitakla. Hap koros en gak wuli ya kabala. Pai kuburan kot. Koros aramas en gak puralare. Pai me agat kito samba. Tay pataki yung aramasakan. Puksaraw masa ni me metrodo me ban kay nanal telabo. Ay me pilmiya ki ko ngay. Pagdampil pataki yung raran. Pitoy sang bonal pototo yang alu bonal tedugo. Atal pukomet. Hari ranen kau na ban lelo tuwa de liberaba men. Ni rano lang ban sorala ni ngil kama subuya kau de men pan lang ban rongala o kila kisini yo samba yang agi yo tepe kan koros ban sorala. Kau no dam ban poroto. Mentata ti semberi ke sudah mekot wiyaw. Mentata ni wataton pariyakit sudah mekot wiyaw. Mentata pastor meno. Ime bilgin yang kakaluwak yalawa sa pastor kan. Sabal men kot latugan me bilgin yang wiya pakair bukat. So ketailan ane ketailan wawu kita ang puksaro masa ni yung trial. Ni tuan puroton Christ. Pagkatailan debil salogi me Koko obliga mo kami paratar, tama aramas pa ang kosaya, mebit proto and Christ. Herimen kair kilay ropkat. Hanagi maurin nanop, anso chorus. Pagkasuto wewagi anso one katuto karyao and Christ. Heri kitail, unono batail maur. Mapil parat na kilabil sa ikinto proto, tamataman, aki, miyete me kitailan na pataki yang rongamao, porenter salongala, poren kakiyang, Wuli ka pala. Ma, kung yamen mayang rong hatak po tetranwet,
O kami men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamuyong inanamoy mo. And wiyala am kaon o son kamo. Akom itawin kapakap and lukwet. Kalanganin kami man kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok bakom kachin wiyata. Nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal. Bakom kakaredia min lobuo, painieta sanger nan tip o ranwat ikotomomu, dat bangki tip koros me wiyayang komuyer, sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur, komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komor, sang ranwat o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoros mo itong komuyer. Kalanganin komu poy kamelele me ay tungol at yang intindinan sapol mo puken komo. Kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan me tungol eniki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo wisu. O atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patrenki to kautek rasarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemukan. Kalanganin kupromail korusyen.